Boas tardes a todos. Quero agradecer a todos os que estades aquí ver a Asociación Santa María de Torás. Como todos os anos estamos aquí para demostrar o que ensaiaron todo o ano. Vamos a comezar polos maiores, que é o grupo de Torás e que vai a bailar a Carballesa Muñeira de Martín Incio, tuvo a presbicia. Un gran aplauso para eles.
Agora vai salir a bailar o noso grupo de Vilar do Boi. Vai nas acompañar Fontaíña e Trasande cas pandeiretas, Cajota e Muñeira de Langueirón. Un forte aplauso.
Agora o noso grupo de Fontaíña vainos a bailar o maneo e a muñeira de Silván e vanos a cantar Trasande. Un forte aplauso.
Agora vanos deleitar co seu baile as nenas de Trasande. Vanos deleitar Cajota e Muñeira de Moscoso e vanas acompañar cantando Fontaíña e Vilar do Boi. Un forte aplauso para as nosas nenas. o noso grupo de Canedos. A ver, poñedemos como queirades, aí. O escenario é voso, poñedemos como queirades. Para muller. Quero un gran aplauso para estas nenas de Canedos que nos van a tocar Maneo, Muñeira e Pasodobre de San Román. Un forte aplauso.
noso grupo de gaita vai nos tocar a danza de Ribadavia. Quen queira pode salir a bailar, non vos quededes aí quietos, podedes salir a bailar cando queirades. Agora necesito un gran aplauso. Necesito un gran aplauso para estes artistas que van salir agora. Samirán.
agora vai salir a actuar o noso grupo de Canedos e van a estar acompañados por Fontaíña, Vilar do Boi e Trasande na pandereta e van a bailar Maneo e Muñeira de Golmar. Un forte aplauso.
é a última actuación, necesito que saiades todos a bailar, xa que van cantar o paso doble Meira e o paso doble Caneco. Todos a bailar.